Riznica sećanja Biblioteke sveta. Kongresna biblioteka u Vašingtonu. Amerika uvek teži dobro poznatom američkom snu. Nezavisnost za sve i sloboda za svakoga. Žestok individualizam i univerzalna ambicija. Svet koji će biti otvoren za svaku naciju, svaku kulturu i pojedinca. Američka kongresna biblioteka također je univerzalni projekat. To je glavna kongresna biblioteka na svetu. Sve je glavno u Americi. Ne teži ničemu manjem. Simbolično je što je biblioteka podignuta na Capitol Hillu sa svom svetom romanskom simbolikom. Dva Rima su pala, treći oštoje, a četvrtog neće ni biti. Tako je napisao Timofej pre 5 vekova, ali pogrešio je. Ovo je četvrti Rim, carstvo posle svih carstava. To je izložba globalnih tehnoloških dostignuća. Prestonica Trećeg Rima, Moskva, nazivana je velikim selom. Vašington je također jedno veliko selo. On je središte svih glavnih vizija modernog sveta, od gastronomskih do arhitektonskih, od političkih do intelektualnih. Kongresna biblioteka je nezaobilazna tačka u istoriji Sjedinjenih država. Amerika je prihvatila emigrante iz Evrope i razvijela je nov tip ličnosti, pametnog pojedinca koji veruje u svoju slavu. Kongresna biblioteka sakuplja najbolje evropske knjige, prenosi evropsku kulturu na američko tlo i obogaćuje ga intelektualno. Jefferson je insistirao na izgradnji sve američke biblioteke. Verovao je da se slobodno društvo može izgraditi samo snagom intelekta. Predsjednik Adams je s razlogom doneo odluku o osnivanju biblioteke i preseljenju prestonice iz Filadelfije u Vašington. 1800. godine on je dao $5.000 za kupovinu knjiga za potrebe kongresa. Amerika je ovladavala novim tehnologijama. Borila se za građanska prava i za emancipaciju žena. Biblioteka je metodično sakupljala materijal o istoriji svetskog prava, čineći sistem i služeći parlamentu i tako učestvovala u stvaranju američkog političkog sistema. Prirodno je što su brzo političko vreme i sporost razvitka biblioteke transformisali istoriju. Onaj ko raspolaže informacijama vlada svetom. Biblioteka je simbol američke superiornosti u informisanosti. Ona se sastoji od 128 skladištenih jedinica, pola miliona analitičkih zahteva od kongresmena godišnje, skoro 1 milion posetilaca, više od 4.000 zaposlenih, 22 čitaonice koje su dostupne američkim građanima, 750 km polica, što iznosi veću razdaljinu nego što je ona od Moskve do Peterburga. Svakog dana biblioteka dobija 1000 novih knjiga. Ovo prelepo zdanje izgrađeno je 1897. Ono je kao deklaracija nezavisnosti u umetnosti, jer je to prvi put u našoj istoriji da su arhitekte i vajari bili samo Amerikanci. Ali biblioteka sadrži knjige iz celoga sveta. Amerika u celini, a kongresna biblioteka posebno, zalaže se za sakupljanje ideja, novca i znanja. Ovdje se nalazi jedna od najvećih ruskih kolekcija u inostranstvu. Harold Leich je stručnjak za rusku literaturu. Već 17 godina on zastupa interese ruske kulture u američkom informacionom carstvu. Vi uglavnom radite sa ruskim materijalom. Da, ja sam stručnjak za ruska izdanja. Koliko znam, kolekcija ruske literature u kongresnoj biblioteci je veoma velika. Da, najveća kolekcija je izvan Rusije. Prvi put smo nabavili knjige pre skoro 100 godina, 1906, kada je kongresna biblioteka kupila od trgovca Genadija Vasiljevića Udina iz Krasnojarska njegovu veliku privatnu biblioteku. Imala je skoro 100.000 knjiga.
Omiljene fotografije, knjige i mape Harold čuva u svojoj kancelariji. Ovo je trgovac Udin, simbol ruskog preduzetništva i bibliofil. Uputstvo ministarstva je simbol nepobedive ruske birokratije. Zanimljivo je gledati kako se ovaj papir otvara. Biser ruske kolekcije je delo Sergeja Prokudina Gorskog, privatnog fotografa carske porodice. To je slikano 1908. godine. Prokudin je pravio svoje slike na posebnim staklenim pločama. On je fotografisao u boji pre nego što je zvanično otkrivena kolor fotografija. To svako može da proveri na internetu. Kompjuterski stručnjaci iz Jaroslava pomagali su prilikom restauracije Prokudinovih fotografija i vraćali im boju. Ovdje se nalazi jedna velika ruska kolekcija. Ima malo mesta za nove knjige i zato će deo kolekcije uskoro biti prebačen u novu zgradu. Kad stojite pored ovih polica, shvatite izraz neizmerno bogatstvo. Ovo je odlična knjiga, Mudrost brojanja. Ovo je amblem udruženja zaljubljenika u drevne spomenike, OLPD. A ovako su brojali u srednjem veku. Evo gornja polovina, gornja četvrtina i tako dalje. Ovdje se nalazi kompletna kolekcija časopisa Ruska arhiva, Ruske misli, sve iz Udinove kućne kolekcije. Pored skladišta knjiga nalazi se odeljenje fotografija. Komunizam je uništio stare ruske fotografije, ali ovdje u Americi neke su spasene. Spomenik Aleksandru II. Ali da biste vidjeli te slike, nećete morati da koristite savremenu opremu, već stare praktične aparate. Juče smo snimali ove stare fotografije. Muškarci slušaju priče. Iz odeljenja za fotografije, gde posetioci moraju da rade u belim rukavicama, Harold nas vodi u odeljenje kartografije. Dobro je biti visok. Da. Ima mnogo zanimljivih mapa iz sovjetskog perioda. Ekonomska podela regija. Da, podela regiona po Gosplanu. Vrlo retka, bar u Americi. Bar u početku. Prvim novcem koji je predsjednik Adams dao Kongresnoj biblioteci 1800. godine nisu se kupovale samo knjige, već i geografske mape. To ukazuje na posebnu ljubav prema kartografiji, čak iako je mape radila sovjetska specijalna služba. Ovo je mapa NKVD-a. Kongresna biblioteka se sastoji od 3 velike zgrade koje su spojene podzemnim tunelom. Ovdje u suterenu, gde posetiocima pristup nije dozvoljen, nalazi se prava fabrika. Sve se kreće i radi po zakonima tehnologije. Knjige su uglavnom stalno u pokretu. Transportni sistem biblioteke sastoji se od modernih liftova i odavno proverene pneumatske pošte. Sada smo tačno ispod glavne čitaonice. Bibliotekar nam objašnjava da će sad odraditi narudžbinu i poslati kontejnere iz podzemnog skladišta do glavne čitaonice, od čistilišta do raja. Bučno je u podzemlju, baš kao na ulici. U čitaonici je tiho. Kongresna biblioteka je fabrika uspomena, arhiva podataka i politički institut. Ovdje se održavaju nacionalni i međunarodni programi i promocija knjiga.
Program Čitalačka nacija je pod ličnim nadzorom Laure Bush. Ona celog života radi kao bibliotekarka. Program Centri knjige finansira čitalačke centre u svim regionima, ne samo u Sjedinjenim državama. Program Nacionalna digitalna biblioteka omogućava pristup najvažnijim dokumentima iz američke istorije preko interneta. To je prava propaganda, stvaranje velike legende o Americi bez koje politički i ekonomski sistem ne može da opstane. Ključ ove legende je reč koja ovdje zvuči kao šifra, univerzalnost. U ovoj biblioteci ima svega, kao i u samoj Americi, kao što je knjiga pre više od 5 vekova označila početak informacione civilizacije. Velika Gutenbergova Biblija, koja je oštampana 2 godine posle pada Drugog Rima, to jest Vizantije, dočekuje posetioce u dvorani Kongresne biblioteke. Ovu kopiju je Kongresna biblioteka kupila 1930. Iste godine, kada je sovjetska vlada prodala kopiju Gutenbergove Biblije, ona je od tog novca sagradila hidrocentralu Dnjepar. Tajna američka kultura je u tome da se obogaćuje knjigama koje će zadržati svoju vrednost i kada sve hidrocentrale na svetu prestanu da rade. Da biste kupovali ovakve raritete, morate imati veliki novac. Kongres svake godine dodeli oko $500 milijarde biblioteci. Više od $100 miliona potiče od sponzora. Sve dobro dođe, čak i novac iz prodavnice suvenira. Istorija kulture i trgovine su neodvojive u Americi. Jedan biznis funkcioniše zarad svog profita, dok onaj humanitarni zarad profita društva. Ovdje se prodaje lice Rusije, film direktora biblioteke Jamesa Billingtona. On je do Kongresne biblioteke došao preko Bele kuće. James Billington je pomagao u pripremama za prvu posjetu Ronalda Reagana Rusiji, posle koje je Reagan prestao da govori o carstvu zla. Ne čudi što je omiljeni projekat doktora Billingtona program Otvoreni svet. Mladi ruski čitaoci imaju priliku da nešto nauče o Americi, o unutrašnjoj politici, čak i o porodičnom životu. Billington se posebno ponosi što jedan od učesnika programa nije ostao u Americi. Za njega reč carstvo je uvredljiva, a reč nacija je laskava. Direktor Sveruske biblioteke je Katerina Geneva, koja radi sa doktorom Billingtonom nekoliko godina. Jedan od zajedničkih projekata je program Susret na granici. To je rusko-američka digitalna biblioteka koja govori o otkriću američkog zapada i ruskog dalekog istoka, o zajedničkoj Aljasci. Dakle, gde počinje, gde se završava Billingtonova Rusija. Ovo je zapravo mapa doktora Billingtona. Ako krenemo iz Novosibirska i Irkutska, a to su centri projekta Susret na granici, i dođemo do Aljaske, onda prelazimo isti put kojim su Rusi prelazili u Ameriku. Taj susret je veoma važan. Doktor Billington pokušava da sakupi novac za humanitarne svrhe. Njegova kancelarija je prazna, ali knjige mogu mnogo da nam kažu o njihovom vlasniku.